I pozdrav ljudi, ja sam True Gamer i danas igramo na Minecraft Phoenixcraft serveru. Igramo Survival. Znači ljudi, danas, vidim, ima hrane. Zašto? Evo još jedno. Znači idemo kopati. Ja sam našla neku špilju i tražio sam malo nešto. Dobro, nisam još puno. Imamo špilju tu već. Idem kopat. Znači, idemo prvo za idemo baš napisati YouTube. Idemo još jedan put. Svi sam napisao ZZ, a mislim Kingu. 20 levela imam, to nisam skužio. Znači, nemam se torčeva, valjda se vidi u mraku. Možda je ovo. Oko tu negdje. Mora biti, nisam stavljao torčeve. Čekaj malo, ne vidim ti raskrenut. Ja sam krivi put još. Pa zar nisam ja ovdje kopao? Kopao to je. Čekaj, šta je sa ovo bilo? Pa ja sam ovdje kopao. Što sam tamo, sam išao. Kada sam došao, ovako negdje tu sam našao nešto. I tu možda. What the fuck? Tu sam negdje stao. Nisam stao, jedno tamo nisam vidio put. Kako to nisam? Ne znam. Da gradio sam gori. Ajme majko. I 12 željeza. Da, zgradio sam tu gori. Šta sam tu? Onda sam rekao, ne, ništa, idem kopat tu. Sam kopat tu. Sam našao odličnu špilju. Evo je. Hodanje je počinalo ta duga špilja, jedno tamo drva ovih. Šta svi pišu ZZ? Evo ga, znači. Tu ima emerald. To ćemo uzeti, ne volim zašto teče nam. Iron ćemo uzeti isto. Idemo tu. Znači šta ima? Iron. To ću uzeti. Malo mi se miš zafrka. Ima lave, ima šta je to? To je glitch neki. Ništa. Maličak tu. Ne. After this, going to plus, going to pagala. Obiga! XP ne dobijem XP. Nea. Vidim se ja Nea. Igram Agario. Ljudi, napišite u komentarima bili da snimam Agario. Mislite da sam dobio sam bow. Ne znam bili snimao Agario. Ali ne znam. Nea. Nema niko je Nea. Čuj napisam 0. Falija. Ja zove na ovome. Ja zove Noa. Pravo imam Noa, a u Minecraft se zove Noa. Pa da je. Kako ova lava. Koristim teksturu drugu. Skin mi ne pokaziva.
I vam skrenula pokazati zbog teksture, odnosno, i zbog javnog san. Wow, kako on znao? Noa je znao da je tu lava. Ili špilja, barem, to je špilja. Noa je znao. Illuminati. Ovo će biti uspješno kopanje, mislim. To je jako uspješno. Idem se to tu pokut. No, koliko irona? Pokupi. Vidite, pririzat ćemo to, tako, baciti. Ja moram najsti. Čujete kako zvukovi kad idu moćni. I kad puca bol. Pomeni su drugačije i moćne zbog teksture. Nje, eto ga. Eto ga, idemo to iskopat. O! Evo svi ljudi, ja sam već snimio drugu epizodu, ali nijem htjela uploadati, došlo do 5% stalo, nije htjela uploadati. Stonijom sam snimio Hadža Stoni ili Game Machine. Link ovog kanala će biti u deskripciji. Ali taj video imate na njegovom kanalu, sme na njime. Dobili smo 56 diamonda, ja mislim. 50 popola. I da. No, a smijem se tepa do tebe da te opet ban. Šta? Aha. Dajem dva vuka ko mi da nešto. Kaj Nikola ne. Spawner! Nemam torčeva. Zlatna jabuka, kruh, željezni. Čakaj minut, pričakajte. Golda. Znači, sad tu imam taj. Kao što vidim, spawner. Ne znam kako ću ga osvetiti, nema ništa. Mogao bi ovim uzeti torč. Wow. Oh my god, diamondi ljudi. Ajme majko. Ovi su opasni, jako su ovi opasni palci. Heal, izgledam jabuku. Brzo. Ode onaj u lavu, i ti odi. Pridružite me su. Pridružite me su. Falija sam. Diamondi ljudi. Yes. Mrtvo. Kopaj, gravali skopaj, diamonde. Tu šta ti? Koga ti ubiti? Ili ono diamond nije? Ne moram. Čekaj. Spije to. Sam paziti za lavu. Ne! Glupi gravelu, mrzim te. Dobro je, 2 diamond, ajde. Ne veze. Nisu bitni diamond, ima njih jednako previše. Bitni je gol za zlatne jabuke. Znači, ide tu. Tu ide ovo. Ne! Eto ga. Wow. Okej. Tu ću postaviti pa ću uzeti. Tu ću postaviti pa ću uzeti. Pa ću zlato iskopat. Samo nema ništa ispod, dobro. Dobro bi bilo dobro ime ispod još zlata. Whoop. I love emerald. Lapis.
Wow. Diamonda još. Ljudi, dobra špilja, odlična špilja. Yeah. Sjeća sam kopa. Tamo sam mogu isto kopat. Nije moguće samo, ali dobro moguće, ali... Krenuo ću se ja provjeriti. Ali ovaj glupi gravel, mrzim ga. Čekaj, prvo ću... Eto ga. Sada ću tebe ubiti. Ok, on je... Wow! Eto ga. Ne! I to ovi otrovni mi došli. Sad ćemo na sve ovu gast. Takva lipa špilja. Čekaj, ali ovo je rivina možda. Ne znam. Nije me briga umrići sada. Ako si umre, nema veze, ajde. Nisam nešto upi stvari nekakve znam. Iron armor. Još koji ću puknuti sad svaki čas. Diamond. Brzo, heal! Ubit neću. Ima ideja šta ću napraviti. Pola srca ljudi. Znači, ne bi to ti ja pojesti izgubit sad za ništa. Ali nemam si ni izbora. Baš toliko. Vidite račun, ovo. Sve osim ovoga. Dolazi tu su, čujem već. Treba se healovat, poješću, ajde. Sad trči. Ne smijem da me ulovu u zlatu. Jer ako me ulovi ćemo opet otrovati. To je taj mali, bir. Opasan je sve. Kruh, sedlo, sjemenke, mirti čudit. Spawner. Bišća, vidio sam tu iron, ali ne mogu ga sad da pokupim. Idem tamo. Ako nema ništa. Ima. Odem gore. Sad kad mi zombi gornje malo. Creeper sam vidio tu. Koliko zlata ima ovaj, brate mili. Ovo je odlično. Najbolje zlata tu. Toga. Velika soba skeletona. Ima očito strela moja. Ali dobro, onda ćemo ljudi završiti epizodu za danas. Ljudi, vidimo se sljedećem epizodu, lajkajte, subscribeajte ako vam se svidjelo, ako već niste. I da ljudi, vidimo se sljedećem. Bok!